kodumeeskond Jõgeva spordiklubi täheoliige. Lienvarte starting lineup. Goalkeeper number 1, Erik Sainz. Right defender number 14, Janis Volz. Left defender number 30, Ralf Fritzonis. Right forward number 53, Renan Suvo+. Center number 43, Sandris Virsutis. Left forward number 3, Artis Lenix. Jõgeva spordiklubi täheoliige Alfonsis. Värava number 55, Kaarel Kalm. Parem kaitse number 98, Mati Seinamaa. Lauri Raul Kiitus. Parem rünne number 25, Markus Leon Täitsa. Center number 20, Rasmus Randaja. Karl-Erik Kukk. Kohtunikud on Martin Väli ja Raido Noor.
Partido está esa terra.
Mira para abajo.
ها؟ Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Dat is de voet daar.
sinna YouTube'i üles või? Altri näitaja. Altri näitaja. See oli pime. Ülejäänud 8 meetrist mängija number 8, jõudis tunnis lükkamine. 8 meetrist mängija number 11, Margus Rossi kinnihoidmine.
ah. Ay. Hey.
Dahil sinasarawan Romano Mora. Alsa, schön. Alsa.
susunod ang gusto mag-gusto ng flags para mag-improve.
مرة صغير. Para number 6, Marcus Rossi, 7 rounds, 6 seconds.